Dumelang. Kajeno re tlo etsa determining the equation of a hyperbola. Ra tseba equation ya hyperbola form ya teng e so wa bona. So ke eng tse batlahalang ha re tlameha hore re determine equation ya hyperbola. Re hloka eng? Re hloka a point on graph which is x and y, and be re hloka le the asymptotes which is our p and q. So ka mantswe ma rena le ntho tse di pedi tse ka mantswe mo go bonang y re lo e kenya man, mo go bonang x na re lo e kenya man, p re kenya man, q re kenya man. So be re batla eng? Be re batla a. So ha re qeta ho fumana a ya rona, re tlo khutlisetsa ntho ngwe le ngwe hona mona equationeng ena ya rona ka ntle ho y le x. Y le x re tla be re khutlisetsa ile y le x, ho tloha mona tsena re tla di khutlisetsa ile eng? Ile dinomoro. So ke kopa re shebe example enana ya pele enana. Example ya rona ya pele ho thweng determine the equation of the following hyperbola. So ha re shebe hore ntho tsa ntse ba tluwang man re na le tsona na from this graph. Graph ena e tla be tswella enana, tla be tswella ya kwana, tla be tswella ho ya kwana. So ha re shebe he ka mantswe a mang mo se ke fuwe point wa bona. Ka mantswe a mang nka re mona ka thuko ke ngolle ke re ke na le x le y, kapa re ke di ngole ka nqeng e re ke re ke na le x le eng le y. X le y tsaka e tla be le bokae? E tla be e le -2 le bokae? Le 5 ha bona. Ke phete ke shebe mona ke tsa mona point of intersection mona ka mantswe a mang ke -1 le 1, ke tsona p le q ya ke tsa p ke ena e tsamang ka mona and q ke ya e tsamang ka nqane. So ka mantswe a mang p le q ya ka di eme jwang? Ka mantswe a mang ke na le p e leng bokae? E leng -1, be ke bana le q e tsamang le bokae? Le 1. So ka mantswe a mang ho ntho tsa ntse ba tlahalang kaofela ke na le tsona hona monana. So ke tsa jwang? Ke ya man what to call equation ya rona ya wa bona, ke substitute x le y, p le q. So ke qala jwang now? For my solution ke tlo tla ke re y is equal to a over x minus p plus q. I bon, and then be here mo mona ena le kana kae? Le 5. A ha ke itse x ya ka mo ke kae? Ke -2 minus p ya ka ke kae? Ke -1, ke kenye mo ile -1, be ke re plus q ya ka ke kae man? Ke 1, ke 1 man. A bon. So ke nke ena ke tise ka mona ke tlo bana le bokae jwang? Ke tlo bana le 5 minus 1 e lekanang le a over -2 plus 1, because negative multiply by negative e re fa eng? E re fa positive. So ntho ena ke bokae? A mona ke thola 5 minus 1 ke bokae? Ke 4 is equal to a over mona ke tlo thola -2 plus 1 ke -1. So ke cross multiply monana. So ha ke cross multiply monana ke tlo thola a e lekana le bokae? Le -4. Wa bona ntho. So ke ntse jwanong ke fumane a. So a ya ka ke lo etsang? Ke lo kenya man ke kenye p ke kenye le q, be ke sa kenye eng? Y le x. So equation ya ka mantswe a mang e tlo lekana le y is equal to bokae? -4 over ke bokae? X minus into minus 1 ayere be yere plus 1. So ha se felletse hantle to ba y equal to -4 over x plus 1 plus 1. So ka mantswe a mang re kgonne ho etsang?
ka tsela ena re kgonne etsang re kgonne ho determine equation ya eng ya hyperbola ena. Ha re shebe di example tse ding tse latelang, re na le tse ding tse pedi tse tlameileng re di etse. Be le enana ka thoko ke tle mona ho enana ho thwe mona mona ho thwe example 2 ya ka ena. Ka motho example 2 ba the graph of hyperbola with equation y equal to f at x has the following properties. So ke tlo etsa jwang? Ba re domain x is an element of real numbers, x cannot be equal to 5. Ba range y is an element of real numbers and y cannot be equal to 1. Ba ring and passes through the point 2:0. So ka mantswe a mang from ntwenana sentse re tseba hore ba re file eng mo ntwenana ba re file asymptote, because wa hopola hore di requirements tsa rona mo tlameha re bana le eng asymptotes le eng le point on graph. So monana se ba re file eng point on graph kina ma bona, mara di asymptote tseo ba re file tsona through the domain and range ma bona. So enana e tlo ba eng ya ka, ena e tlo ba tla ba x, ena ya ba y ma bona, and then monana ya bana le p le q ya ka di measure, p le q ya ka di measure ke na le 5 le bokae le 1 na le 5 le 1 is my p and q mo. So for solution ya example 2 ntse re batlana le ntse re sebedisa this equation mona, re batla a, re substitute y le x, p le q, ha qeta ho fumana a re substitute a p le q marisia y le x hape. So mara tlamehile re qale re batle re thole a. So ke etsa jwang? Ha re shebe ke tlo re y is equal to a over x minus p plus mang plus q I want. So y ya ka ke bokae? Y ya ka ke 0 man, ke kenya 0 ke a over x ya ka ke bokae ke 2 minus mang p ya ka ke bokae ke 5 I want, plus mang plus q ya ka ke bokae man ke 1 I want. So ke nka 1 ke tsara mo e ba negative 1 e tlo lekana le a over 2 minus 5 ke bokae ke negative 3. So ha ke cross multiply ntwena monana negative 3 multiply by negative 1 ke positive. So a tlo lekana le 3 jwang e positive. So ke tsang all tje ke substitute everything back man except for y and x again. So re tlo re y e lekana le 3 over x minus 5 plus 1 ke yona he equation ya rona ya eng ya hyperbola e na le di properties tse feng, e na le di properties tsona tse re thotse mona. I hope you utlala eno. So re tle kae ho example 3 ba re he the graph of hyperbola with the equation y equals to f of x has the following properties happy. So ke properties tse ding tsena. So re itse mona na di requirement ke eng, ntse re tseba ho di requirement tsa rona ke eng, ke point on graph le eng le di asymptotes p le q. So mona na re bone re kgona ho thola p le q ho domain le range ya rona ha ba sa re fa eng graph. So mona ba re pass through the point 6 and 0. So ka mantswe a mona ke na le x ka bana le eng hape ka bana le y ha bona. Ba re the domain x is an element of real numbers, x cannot be equal to 3. Hape ba mfa eng man, ba mfa p man, se ke tseba bokae, se ke tseba p ya ka ke bokae ile kana le 3. Ba the axis of symmetry ke bokae ke y equals to negative x plus 4.
jwanong ha ba e beile tjenana ha kena e nna ha le tjenana ka mantswe a mang ke shota ka Q. Mara hape ka mantswe a mang nthwena e dutse jwang ka hopola hore ne man nthwenana ka mantswe a mang ke tla be ke na le ha re enana ke graph ya ka ne ke a tseba hore okay mane ke P ho feta bokae ho feta 3 wa bona ho feta 3 re ke tse mhlala ka mona ke tlise ka mona ke a tseba hore what to call the axis of symmetry e feta kae e feta mo at the point of intersection e ka nna wa bona so but ha ena negative gradient e feta kae e feta mo cause ke yona ke yona the straight line so ha ke na le side e negative 1 ke ka kgona ho thola in ho kae ho equation eo ya the axis of symmetry e ke fuwe so mona na ke fuwe the equation of the axis of symmetry aya and ke tsa feta kae ho the intersection ya eng mo di asymptote di kopanang teng so ka mantswe a mang ha ke kenya 3 ena mona sentse ke thola eng sentse ke thola Q ya ka hona mona okay so ke tlo thola jwang Q re solution aya so solution ya ka ke tlo re y e lekana le bokae le negative x plus 4 ke re y tlo lekana le negative into ka kenya bokae ke kenya 3 ya re plus 4 so y e tlo lekana le bokae le negative 3 plus 4 y e tlo lekana le ke bokae mo e tlo ba positive 1 so positive 1 ena ke yona eng ke yona Q ya ka lekana bokae le 1 so Q ke feng ke man mo etsa mo ka mantswe mang re na le bokae mo re na le 1 imon I want and jwanong axis of symmetry rona ke negative gradient mon so e tsamaya jwang e tsamaya so wa bona ntho so the corresponding y value ya asymptote na re tlo thola ka the axis of symmetry because e feta kae e feta man mo di kopanang teng so se re na leng se re tseba Q ya rona ka mantswe a mang P ya ka ke bokae mo ke na le 3:1 ena ke P ena ke Q wa bona man ke na le x le y so ke kgona ho etsang he ke kgona ho tla ka kae ke kgona ho tla man mo ke tlo reng y is equal to a over x minus p plus mang plus q wa bona so y ya ka ke bokae mane ke 0 ka kenya bokae mo a over x ke bokae ke 6 minus bokae to ba 6 minus 3 cause p ke 3 6 minus 3 plus 1 q ke 1 so ke nka 1 ke tlisa ka mo tlo ba negative 1 is equal to a over 6 minus 3 ke 3 ke cross multiplier mo ke tlo fumana e mo tlo fumana a lekana le bokae le negative 3 so equation ya rona e dutse jwang equation ya rona e tla be dutse so e tla be le y is equal to negative 3 over x minus 3 plus 1 ke equation ya rona re fumane ga utlwisisa so le hoja mona ba re file range mona ba sa re fa what to call domain so ne re tlo batla p ya rona ka lona hlobo le re fumaneng q ka yona ne re tlo kenya mo ne re tlo kenya y yo monana re batla x re tholang ga tsa go ke p cause e feta kae e feta mane ke tla tshepa hore le utlwisisitse di example tse ke di entseng ka jeno le nana ke kopa re kopaneng hape ho video tse latelang le skela le bala ho etsang ho subscriber le ho tla di notification bell le kgone ho tsebiswa ka di video tse ding tse tlang ke a leboha.